Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki dikot barim jong seng balang United New Trap Movement ki badan kembal lai pongut AA kila penyesok yala dia syaga seng All India Trinamool Congress lani ke TMC. Kini ki dikot barim jong UHM ki day na East Khasi Hills kumna Maulai, Maukhar, Nong Thamai bat na ki weipat ki constituency bakentup ya ki Nong Yalam Bakham Ahmad kum uba Daniel Karshandi uba Vicky Mauri bat ki weipat. La priang puram yaki dau state president joga TMC Meghalaya uba Charles Pengrop haka jingelang kabalalong haka khatlai tarik urisau arajar arhuar hanong thamai nong Shiliang. Hagani ke jingelang lai don langru ki weipat ki nong yalam joga TMC ki bakentup yo state vice president uba James Lengdo bat ki weipat. Kini ki dikot barim joga UHM ki lakular ban Trey Shirham nabenta ka party TMC haga jela bat halagi jongki constituency. Kaba ngakwa ban onge ban ai buram yepi ki nongyalam jong kane ka ri khasi jaindia kabe ke jongi hakaba biladon hakaban sandur nakamta ka bahakamya jong ka imlang kasalang jong ni ke jela bat hakani ka sni ngadap na ka jingkemen ka bakraw kum nongyalam jong ni seng bangani bangani yosnu ya kata ka jingong ba pinyawan yasnok tilang bat ni hakani ka party da ka mensim ko sokumen da ka mensim ko basmo senrai ba pinyawan lang ba pinyalong try ba pinya join hakani ka party hakani ka si nganong lawan join jen keteng buana phi ngalai kendo nilai kendo hakikam hakijam hakijingya kendo kijongi ndai ngapriak purom tulum lang yepi bawan join hakani kasi syakani ke party ke jongi nganges kan pilapin syok nong demha ya kani ke party na kata-katao pilakut jengmut menyerai join syakani ke party ke jongi ke party pilak tipi kadai kawai lagi party ki political party ki opposition party hakani ke jela ke jongi pi la khendiat mai menta nila don hakani ke party ndai ke ke bakatrekam kani ka party ni trei kumbang ladon la kumba sanne news nem la trei khamba khamtam ki meri ki jongi ki site na banta ka suk ka site ka jong ki nong song sunong jong ka jala jongi bat na kata kata ka jingnya hak ka jong phi ba ya kini ki nong yalam ki jongi ba Charles Pongro iba George Lengdo Dr. Mukul Sama ba kiwe du na ka jing don jong ki hakne ka party ni ba ka jik kalawai ka pa pernai na bantang ni kejala kejungi kedon bat keba klem artatin da kejingwan kejompi pin seprem lem ya kani ke kubor jong kani ke Trinamool Congress kejungi syaki kendam kensot jong kali khasi jantia baro pini ki nong yalam ninget siam ba pin prem lem ya kani ke TMC hak ki jaka ki chnong ko piadon mobi ba piawan na ki chnong mo piar te nganong pensilam ya kejingkran kejonga sasisien dapat saya persoalan ngapain ni baro opinion cakap ke parti itu ni penyetrelang parti ke parti itu ni snow long try nado mentakasi nado kan itu kiladon di parti di wilayah terwa yang ini dari wilayah song sani Pak Daniel Pak Deng ni discuss hendak ini lang babun kejiksa kontrol kiwi parti anda ila esong perkat sani kawan nak yang jong Daniel ia keren yang bagi member yang Trinamool tinggi perkat ngalaya keren perlok perdo serum sering kiong dan kiong parti Bengali mo tengok na kongres kedai ke BJP kedai ke isngat tiada di poin ke regional party. Tengah be ke regional party ngatrai nadu ani ngasuk dan kenma wisnam saya kalah run bat kelas house ka Indonesia ke poin ngatrai ngi borong ya tep ki poin sunu
tegi beri lasang benya lasang thai yang ni regional party tengi song perkhat hangni kan kawan katring kabadang khut kabadang suba nangni semat andang ila arong hakani party ngintrain bata ka party mat pat mensir bangun pensuthu yaki brio baka party kabadang khut kabadang suba natrai ki brio bila start mentah por kin smuthu ke jingman mentah por nagari ke government mentah iboro brio bilangnya bilang oh kali ke sarkar pa import kami poi sunu te ngasong badai benong kadi tang kadi ka party bahkan lam sekemat bangasi social media kentam kisikren sihan ke change yes Igwa ka changes, ngigip ki youths, ikran young when will the change come? Kani ka jingkala, ngatharai kanwan ha kani ka party, ha ka jingelam jing state president Iba Charles jangi, kumba barok pregite Iba Charles ide EA, kemensian jangi balong kumno, but phenomenal slow in any negative points. Hagar tengi nagal klien tengi Pak Charles. Dengan senang natrai hagar sinjing kajingelam hagar setri jongi ngin poi sekata thong ban ngin mara ai kajing job ka artla. Sakawe ngapa keren. Ni keren sehaga changes. Nasi yasno mangi nasi iya ka social media baka changes ka trinamool kawana changes. Jadi kawin apa pun geli, kawin akadom ke jimun, kantam sang ke major factor kepada ni ibrahim ye face ke jela ke unemployment, ki youth kantam, ki face ke unemployment. Regarding the unemployment, misi isang si perkat ke ni ngila nakaliang ni ke bersih, misi perkat ke ngila apa le, namun tak ke di youth, hendak ngisi. Kasi sab ebe kam ju poi sunu lenga kermen nakani ka party min poi sa ka thong banwan ra ya ka change ha employment balai ki ngasi bisya tu ngasi khana ki ong bang ka generation manta ki youth kim ipoi sunu hindai balai why what is the reason ka dei kata kim dan jam dan khantam ka generation manta ki don creative minds Kena mentah kita kreatif lah. When they go in the next office, you can do it officer. When they share the creative minds, you can scheme kita. Believe in the Kumdan scheme, okay? Ngakan nget ya kata Kumdan scheme. Ini balik Pimshim initiative. Banwanra, banyakan pada government. Guide yakin ki youth, babunyo ya ka assistance, financial assistance nakalya ke government. Hili kampoi. Nasi yasko por uji minister jangi si entrepreneurship. Hey ngi hot dan way kepala bang nyau try entrepreneurship. Hili when youths ki dalit patch ke office, kiwa di financial assistance. Banlong kita ki one of the entrepreneur. Hili kimyo financial assistance. Tekata ki pasnusi ngisyam mentah. Tengah kermen, maka All India Trinamool, yang Meghalaya Trinamool Congress, kan le namenta kini ki baro. Kantam Iba Charles nakermen pe inle inawan nakabor, beri sa kantam nagi di beri badan kata gajing snow, yaki khasi jongi ngai bayarap sisa hak aikam aijam. Dengan terai minawan hakabor dan salong. Ngacu gua bercupai kendiat si Pak James Lingdo, no? Te menbang adang kena ba tu kipor. Pak James sudah ada sama orang pak. Belai alam. Nadu tu kipor. Nadu kipor juga lihat Friday Lingdo. Iba si kongresan wa jadi wa. Te ke Pak James ia kersan. Kita kandidat kijujok be. Kata kawan jahat konstitusi ke bangang asal kasar. Di antara kaya ke AITC ke bawah Meghalaya, ngak sempat yang Pak James Pin.
dan nak tu kelemat te hadir kat tu kan ni ban ngasih so iba jiem tu la dan lang tengong te imat kalau dia kalian ke parang pai mat ke ITC iba jiem tu la arim ko nak situ te hadir ki pon ngalang dan apa sai malang tengah melapan keren kan te mata ngalah song thai tengah la ban keren gi ba kabam ta motion chu yo gi te ngalah perhat tengah pek lu ki balarung siaga ITC pek beriu ki ba itana ki babiang ki barang khui nak subah lah kan ki bampat dan gini kita yong ne di tak sao ma te kapai ban belong ini bangan jien no kan rei labun ni thui pi labun kini ki parti ki bala tip yang ini bagi sesong than no ki balawan man khro renga ngong em yim di ba chu bam jaklui namang mila ada bi ilun nadu ki khatsan arhosna na chang lai ki government ki bawan mila ada tiplot nga di pangalang kam kena ru nadu ka buburam nadu iba di lapang ngila puli ko kubo ngila tip ki trei kumlu hadu kani ka government ka bamta ngila de tip tinggal ngimlong man bab de khluit ngin hapan dia perkat pa amdei dang dia perkat i hapan da doi ru su blei nong bolong tha tingia ap dia kata kubo te ngila ya rai wo ngila slam kata ki yesom dingiru ka hadu ngong to la kalong num no ngi iba ka ITC ka kambiang na baro teto nu ki na paling ki perlo ki bamba pek menta ki la rung lu chakte ki galieng te ngi ba ki la ya mo kala jaman election ki nong rung nong ni sete ki nong rung ki bobon ba te iwei ki tin nga siom katu galieng ka bagi syok maki balik bandrung wadong kwa namar nga la datek katu galieng ka di palarim ba ki la buon palat ki bayarung ang tu hakoi kasi ka sangam ti swa pakan ngam ka bahaban na rung ang tu rung may kalieng ka palang temai nang kami ubili gitu barim, mau baca, mau bisa, tinggi itu anta ba, hakaji jelam jing baca, ubri ubah, nado mencuai itu, nado bidang lam speaker, hado mentaru, ngampak dios ngau gadak sendiri gadak berkhad, ayat serum seneng kamta mangni kanong temai konsensiru, omdan uiru batpet, tebalai baca sabai ram sitiap, mentapat iwan ijob ya, kisutu kipat ba atrai, kumno, kadai nak kadau, Henry hak election ni, meli simbol Arab ngatrai kalau kam jinjar banjok. Hari ladar beu bau batrai hak nak tahu pai ba, nak tak kejat benrio. Ladar uram sisien, upai ba usutu. Unai jing jua pan next election unai ba. Ladar uram sispa san spa next unjok san spa. Kata kejulang yu beriu batrai ba. Tinggalai pek ya teriak thai ba ini tinggi stung yang ba. Dehang ni, bang yor iba jas untuk nong elam pura. Bagi yoro hajo poriu doktor mukulu ngimla balet ngim barokhat kiben dengan habiro koilian doktor mukul bang apek men bang inang don kiseng balang ru dadon kinu inu jikulmaro doktor mukul panaslap ya kebot sitayo lala pan solve problem dari nang do lala re menta beli kinong ikai beli kinong tre sarkar beli kinap yami surap itu kani kade ko upai ba kin dadon kaman keren ladi kibo bang keren ni sakren hari upai ba besar upai ba awasta Rai nga hanga hisibat nga ibu doktor mukul bang asrai balada kala ITC kawan kabor bakba ngipet ru wat hadalhi ru next ka try ka BHP kan nungla suman kala panon the coalition government kala pan lead buon man ka TMC tiang asrai yung doktor mukul la don kam man ya po Delhi mau beriu bala staff la fit ba ya menta nagilida brohan ngape doktor mukul hi la de bobiak upan lek banyak syong no apo Delhi wah Lok Sabha namar bo doktor mukul mulai haka jumpe juga mulai ha kerdan mat kini ki MP jok ITC ki baju bibet dan ki bawa prime minister home minister ki union minister bo khayu ki tiek tathat menta take ki MP juga ITC namar ba ki don ki MP ki basyapang bat di basta hado kata Pak ai kubai ruwe ki ITC hak jelam doktor mugul Pak Charles Pak George ngalang i dang akini ki benai ki dia benai ba ki lek support Delhi ban dawa nak sorga pereng ban dawa nak taka ka kernet bapra ndon male munu la mentala sampo sna ndon ki suya kran suya teng am tang media ndek ki mle ada kam re ngapek ki ITC bat kapini dah kam ban ngangai la kalawan ha kabur kami penginjo kata ka kernet ka bapra nama ladang ilayo kade ka cing to ka papuan ba yang iki samla ba ya baro hiru
jungi kum ka parti na tu muncul snem. Abang irung siya ka seng. Ikot ka Trinamool Congress TMC. Ha ying jong chairperson jong ka seng po ka kita. Mamta Banerjee ikot it ka digi. Nomor tengting si Om Srimati Indri buat sungkurim tinggal si Om Didi. Hal tu singing akan mau. Por bagi tunginga. Como Presiden juga All India Congress Meghalaya Unit. Kentang cingkete. Yang ia kejelah ke jompi. Pasang hapi kinong yalan. Kibulawan akan dipayeng juga akal kita. Bafiltrai dengan bensin kebal kui. Bensin kebanyaran biki beduk pesu irang lagi cuki. Bat hadu pidai bendan disiplin. Kata kini hopefully Islam dan hak politics. Namsu yo snow na giveaway kita. Bakin ai ni advice bakun no ni train apa itu. Nanu Islam arjaan ada nani kita setelah Muslim. Orang pengalong memilih juga sama. Pada hadir orang IT yo kun David Dongru Benlong barulah sajid mu emile juga mor kene Henry ni ko mo play with us you know you who's the day Henry adu mentasi nangas no kumkin nong yalang ada film long kisakri na mentaka upai lang lubur mo lang kurang lagi cuki mentaka cai penilio hat harai inyo iya ka loway ka mapunay. Inyo iya ka roy ka pa. Pag inyo iya ka loway na kamatay samla. Katakamot. Kapilang nang ilang. Day pinibilong nang ilang kukuy. Papagdan ka na ng kabintag pag bintoy. Iya ka sempo jompi. Pag chipin. Pag ladapi. Berkat na punta ka jelahi para puwe ngayon skem inyo ako jelah pinta babaro ki bayo ina jenay banajan kinsa ay ini kajung kublay ka magkapa hoy kumula kren samla Daniel iyo bawa Charles diyo di pagdanda katati piyo imo ini ngamti. Lesia mu priyogi dan lag jog juta. But lada pitrai daga bensip ka buku. Kito kijinuna bara kichano. But ki pait lang. Usok kudo. Un puduk yo pi na magano. Unim ni pa juni. Bahwa ban treshisha. Nagabenta ka imang kasal. Te para samlam ta singi nganu bukti. Hakmat jungi minta kadan ke election tuan tang hadin sa organize na. Tinamang kata bikwa. Bagan wan ka jingla. Kam siyang hungi inang ikwan. Ka siyang habi ki paipa. Ka siyang habi ki samla. Pat pinpriang yakini ko kupo. Haka All India Trinamool Congress juga Meghalaya. Ngidan kami sim kerjing anggur bajing tenang. Betrain nak bentar kejelahi berapa. Nado kisamla, nado kinoikan, nado kipait ba, nado ki entrepreneurs, nado taki baro. Hakiliang ko per. Klem dan ganon ko jingmut kabosyan. Kung kinongelang
kemen pamunta sini pada ya ru ban pin klain ye ke terpeng tu jungi kum ki samla populai trade akai imlang ka sana rengkat ber kisnong kitau pagajai beri berbai kata posnem lai trade angin ke jingdon ki jong pamunta si lai pin klain ye ke terpeng jungi bangin ya chimat ban wanra ye ke jingdila be the change kasong peace te nagaliang ka party kung state president nagaliang jong Dr. Mukul lalau menteri rang baju ko jela jungi bola pinkiu ye ka imlang kasalang ka jungi badru rekat bad kini nong tray ko office juga ya kisi ba James pergi nyetsken ya kata ka jing ang no jeng cek beri that's a long jing shisha how this them are alive. It is up to you today to be the change, and I wish all of you that you will spread the good word amongst everybody. Iman apeng jungi bon ki bade ibam sutu ye ketit jungi inrei makiru dan nak ika jo kecing terang banyu i kajelang nagalaya katsekiwa kilang bepun nanuki health index education index but kiwe lada ya ayingi kalah ban syari ni jela jungi ditang tin budiat ngai kubi bisa sin but ngeskan but pinia trade chitom but pinpeng ni kubor boba benda kadan ka party ko koi suba ko kwa ban trade